Pozdrav, danas idemo do Novog Pazara i pričamo jednu priču o Novom Pazaru. Dobrodošli u Novi Pazar, grad dobrih domaćina. Jedinstven spoj istoka i zapada, starog i novog, islama i hrišćanstva. Čuvene mantije, još bolji ćevapi i ljudi velikog srca. Novi Pazar je grad koji jednostavno morate posjetiti. Kada pričam o Novom Pazaru, ja se moram koristiti superlativima. Ne znam da li je to zato što sam pristrasan ili je to zato što je ovaj grad stvarno nešto posebno. Oni koji su makar jednom posjetili Novi Pazar će sigurno znati o čemu pričam. Oni koji nisu, mnogo propuštaju. Nažalost, za Novi Pazar se često veže dosta predrasuda. Da stvar bude još gora, sve te predrasude dolaze od ljudi koji nikada nisu ni bili u Novom Pazaru. Novi Pazar je stalno pod lupom zbog političkih ili sportskih dešavanja i novinari stalno traže nešto senzacionalno što bi prenijeli odavde, pa se često dešava i da preuveličaju kako bi povećali tiraž svojih novina. Tako se izgubi ona najbitnija osobina ovog grada koji stavio naslov priče Novi Pazar, grad dobrih domaćina. Valjda je ljudima draže da čitaju novine o maloj grupi koja je možda napravila nerede na stadionu, nego o jednom prosječnom pazarcu, čovjeku koji sa osmijehom dočekuje svakog novog gosta. Čovjeku koji će vas odvesti svojoj kući da odmorite, počastiti najboljim ručkom, onda isto toliko dobrom kafom. I što je najvažnije, generalno dobrim gostoprimstvom. Nije to gostoprimstvo nešto što su učili u nekoj školi za turizam. Ovo je svima pazarcima urođeno i time se ponose. Valjda ima malo tog inata u njima. Znamo da se za Novi Pazar i građane vezuju razne predrasude, pa svakog posjetioca žele na sve načine ubijeti u suprotno. Interesantan je podatak da 49% stanovništva u Novom Pazaru čini populacija do 35 godina starosti. To je nešto čime se izuzetno ponosi Novi Pazar. Podatak kojem ovako možda neće značiti puno, ali sve bude jasnije kada prođete gradom i vidite toliko mladih ljudi. Čim čuju da niste odavde, zovu vas na kafu, pitaju jeste li već probali naše ćevape i mantije, šta ste uspjeli da vidite u gradu i slično. Samo da podsjetimo, Pazar se ponosi svojim ćevapima, svojim mantijama, baklavama, turskom kafom i još mnogo čime. Ali Novi Pazar ne čini samo to. Svaki turistički obilazak počinje sa trga Gazi Isabeka Isakovića, trg nazvan po osnivaču grada, turskom vojskovođi, koji je Novi Pazar osnovao daleke 1461. godine. Isti čovjek je par godina kasnije osnovao i Sarajevo i Šabac. Grad je sagrađen na takvom mjestu da se nalazi na tromeđi puteva između Dubrovnika, Soluna i Istanbula, pa je bio idealno mjesto za trgovce koji su prolazili ovuda. Ubrzo je grad postao veliki trgovački centar, toliko da je nekoliko godina po osnivanju Novi Pazar imao više stanovnika nego London. Svi trgovci koji su prolazili kroz grad morali su negdje da prenoći, a zato se obično služili hanovi. I od 6 hanova, koliko je Novi Pazar nekada imao, danas je nažalost ostao samo jedan. Amir Agin Han, lociran u centru Novog Pazara, sagrađen je u 18. vijeku. Na prizemlju se nalazi mehana, a na spratu sobe, gdje bi trgovci noćili, ispred su vezivali konje. Ne smije se izostaviti pominjanje hotela Vrbak, jedinog hotela u Europi izgrađenog nad rijekom. Usput u pitanju je rijeka Raška, jedna od mnogih koje protiču ovim gradom. U ranom periodu u ovom gradu je postojalo mnogo nacionalnosti, Turaka, Srba, Dubrovčana, španskih Jevreja, Sefarda i sl. Danas je to grad, otprilike 80% stanovništva čine ljudi islamske vjeroispovijesti i oko 20%
hrišćanske vjeroispovijesti Jevreja u Novom Pazaru nema još od Drugog svjetskog rata. Ovo je najstarija džamija u Novom Pazaru. Jedina starija je bila Isabegova džamija koja više ne postoji. Postoji čak i predanje da je sultan Mehmed Fatih prolazeći kroz Novi Pazar u svom pohodu na Bosnu klanjao u Lejli džamiji. Prolazeći kroz Zlatarsko sokače, usku ulicu prepunu zlatara, dolazimo do hamama turskog kupatila. Hamam Isabega Isakovića je sagrađen između 60. i 70. godina 15. vijeka. Ovaj hamam pripada grupi hamama koje mogu koristiti i žene i muškarci. Naravno, postojale su prostorije za žene, a posebno za muškarci. Isto tako, hamami se dijele na one sa prirodnim izvorom tople vode i one koji to nemaju. Isabegov hamam nije imao prirodni izvor tople vode, pa su morali da zagrijevaju vodu u jednom velikom kazanu, odakle su sprovodili vodu keramičkim cijevima do bazena. Jedini stariji hamam u Europi je onaj koji se nalazi u Prizrenu. Idući dalje prolazimo kroz ulicu 1. maja, koja je nekada imala preko 100 zanatskih radnji. U početku se ona zvala Stambol džada, jer je svako ko je htio da ide u Istanbul morao da prođe tom ulicom, a kasnije neko vrijeme nosila ime kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca Aleksandra Karađorđevića. I evo stižemo i do Altun džamije. Druge džamije koje je vrijedno pomenuti. Altun Alem džamija s Alemom dragim kamenom je sagrađena sredinom 16. vijeka, a sagradio je Muslihedin Abdul Gani. On je bio vrlo obrazovan i učen, što pokazuje njegovo zvanje Mevlana, a to je počasno zvanje koje su mogli nositi samo istaknuti islamski učenjaci i filozofi. Uobičajeno je bilo da se oko lijepih, osobito sakralnih objekata isprijedaju legende, pa tako i za Altun Alem džamiju postoji legenda koju je vrijedno zapisati. Altuna, Hadžera i Halima, 3 pašine kćerke ljepotice, kao dženevske hurije, rođene su i rasle u Novom Pazaru. Zbog ljepote, bogatstva i ugleda što su postojale ove 3 sestre, niko se nije usudio da ih zaprosi. Ipak, one su bile rođene samo za Istanbul, a ne za Novi Pazar. Dani su tekli, vrijeme prolazilo i činilo svoje, a 3 pašine kćerke ostaše neudate. U godinama pred smrt dogovorile se da svoje silno bogatstvo ostave u dobrotvorne svrhe. Altuna je dala sredstva da se izgradi džamija, da nosi njeno ime, pa otuda Altun Alem džamija. Hadžera je dala zemlju za gradsko groblje, pa se taj deo grada zove Hadžet. Najmlađa sestra Halima dala je sredstva za izgradnju česme, te česma se danas zove Halimača. Naravno, sve ovo samo legenda. I evo, dragi prijatelji, bilo bi to sve o Novom Pazaru. Za sada toliko, vidimo se nekom drugom prilikom, možda nekom drugom dijelu, ima toga još o Novom Pazaru. Ako vam se video svidio, ostavite like, subscribe, pretplatite se na kanal. Hvala vam puno, prijatno.